ile miradi inaendelea Kenya ingine ya maendeleo, hata Isiolo inaendelea. Na ndio nawasihi tuishi kwa amani, tusukume maendeleo yetu, na mtu asikuje kukudanganya ati mtu ya upinzani anakuja hapo na kiherehere na kimbelembele na meme na ujuaji ati kukuambia we mtu ya Isiolo wachana na serikali uende ukakae kwa upinzani. Mutakubali? Mutakubali? Ati mdanganywe muende mkatafute serikali na already mko katika serikali, mutoke muende kukatafuta ingine? Hapana. Na wale wenye hiyo maneno sio ati ni wageni Kenya, sio malaika, tunawajua. Na wamekuwa kwa viti kubwa, wengine mawaziri, wengine sijui nini. Na siku ile walikuwa na kirauni kwa kichwa, hakuna hata project moja ya Isiolo wametetea ikafika pale Isiolo. Na kama ni uongo wanionyeshe.